Mai maunga nui ki tāmaki, mea nei te kapa haka hou no Ngāti Whātua. Ko te uri o Manumanu, te ingoa. Kua rua te kaumā toru tau, a Ngāti Whātua e tamo ana I te atamira o Te Matatini, na ko mātou tēnei whai ake nei ngā tapu ai o te puru o tāmaki. Me tā rātou tūmutunga ki te atamira o Te Matatini ki takaparawhau. Ko te nuinga o te kapa, he tau hou ki tēnei mahi, o tirā ki tēnei taumata. E auhou te kapa ake ki ahau. Tētahi o ngā uauatanga nui ko te mahi poi. Poi anō, he pai te wero, ko tāku nei tūwhitia te hopo kia kaha ki te prakatahi. E mahara nei te wānanga tuatahi mo te uri o Manumanu. Ka mea atu rata, okay, ko ea kuta he kaiwaiata tēnā. Me taku tiro atu e te, e kas? E atu tēnā? E ake rā te base? E kato, te hunga I ako ki te wāta, the high one. Te mea ka waiata ki raro ake I te lead note. Lead note, te rangi matua kas? Kawa. Nā tēnā, e rā pūkenga ka whakaako mai ki a mātou, nā ko wāhi waia ngā taringa, a ki te whakarongo ki rā rangi rereke. I whai wāhi atu a te uri o Manumanu ki te Matatini, I raro I te rohe o te tai tokerau. It's very different. Like, this compared to regionals is so different. I feel like Matatini, it's a lot more like hard out. You could literally feel it as soon as we got here. We're like, whoa, wait. Oh, whoa, there's so much going on in such a short time. Ko Joe rāwa ko Huia Pihema ngā kaiako. He ika āwhiro rāwa no te ao kapahaka. Mea ki ko tētahi he tote, ko tētahi he huka. Te mahi a te mahi kia tika, katoa, marama? A mehera I te mea ka tote katoa tētahi o ngā kaiako I ngā wā katoa, ka wāhi taurite I ētahi wā me kōhete. Kaua kōhete ki te hamahama I a tātou ngā kaihaka, engari ki te whakaoho I te wairoa I roto I a tātou. Me nei ētahi atua me whakaharihari I a tātou, me tino mehia ki ngā hua e puta ana. Me ki te whakapau kaha I roto I te kapa. Ko te aronga o te kapa, ko te whakakōtahi I ngā uri o Ngāti Whātua kātahi, kā rua ko te kawe I ngā kōrero o te iwi ki te atamira. Being iwi-based actually helps a lot of us too, because we're reconnecting with our whātuatanga. When I first joined Te Uri o Manumanu, I felt really like shy and all of that, but I feel like with my tutors, they've actually kind of brought me out of that shell. Hioi e a mai ana rānei ētahi tā rātou haere waiwai tapu atu ki te Matatini. Oh my goodness, no, I'm actually so nervous, and anybody says they're not nervous is a liar. Actually, it's a liar, because there's no way you're not nervous for Matatini. Me pono taku kōrero hanga, a wanga. Mo ētahi o ngā āhuatanga e rangi kōrite au. Kōrite au. Nui ngā wānanga kia whakarite mo tēnei rā, te tū ki te papatū wawai, te Matatini.